wa sa eva ai fa al ma fa ye afa pe le tua pule au o le tua na sila fia me uma folinga mai le fa kanga le tua le ansal au e ye ko nga me foi ka ua o le wa yang sala original sin original sin e fo ile me ka o le sala tu mai le ka ua ngi ka ko da foi o le imputed sin so this is the good news, the imputation of our sin ya Yesu o tu inatu lo ka kon sala e fai mang sala a Yesu o le tua ya mi o ton ka kele kalia se sala wa kula o ka ko ka kan sala. We go through Jesus. So when Jesus sees us, when God the Father sees us, He sees Christ's righteousness. Ia te whataro whatu le tino Kiriso le nei a fiafi. Ma lo le soifo moa, ma lo le soifo manuia. Tari tonu ia vi ia re li iwa. Ma whai fo i ona. Te tae mali tātou ola mo le soifo fo le nei mai aso. Tātou whelo a ie fo i nungo nei meo. Te penga whai lang. Ia awa fo i se kalamele nei a fiafi le Talanoa le Uso. Ia ma lo fo i soifo pasta. Soifo la sunga. Ia tonu nei a fiafi o le vaenga longa lua le o le Mataupu le Agasala. Ia nei le se manatu fo ina le la tati tilo i le tūlanga le ai le pule au le atua. Ni mai whapian. E whaatanga e ai le atua ona Agasala. A fua atu lai le manatu lea. I le pule au le atua. E sila fia le atua mea uma. Whawhewhea ona tātou whaainga manatu ni. Nasi, whapupulanga pastor le tūlanga. That's a really good question. So sili malosi te le sili pe it makes sense natal. Wa tali va ve atu le ai pe tu sai male tala altus pa ia menga fa ia le tua ia atam wa o le taimia te ai e te oti ai kusai ma onga ma vaenga o tūlanga e so inga tuspa ia tusa atava ailele I o le Agasala na te whaali tino na te whailoa mai demonstrate o le tangata lava ia o lona vala awina o le ola tonu akuse se whaika o le ola usiusta e tusa ma upo le tua I le kenesena e luas fulu ono mas fulu fitu mai kala al tuspa ia o fetala I atu fo I o vale atua le tangata o lo whape atu o la au o le whaatu anga e te ai au le la au e loa I le leima leanga aua e te ai aua o le aso e te ai e te oti ai lava mena e alai ona ta ua le Mataupu ma le o nga le o le Agasala ia mo nisi fio whafunga mai e masani le su e marsa I le Mataupu sisili o le Mataupu sisili le ta o le haematology o le study le po le su ina le Mataupu le I le Agasala so e tu sai la ma la ofisili a pasta o le siva enga le tatu te vava ai e tu sai ma le pule a o le tua ma le tua na te sila fia mea wa kusa ma la ofisili wa sa eva ai fa al ma fa ye afa pe le tua e pule a o le tua na te sila fia mea folinga mai le fa kanga le tua le Agasala eva ai o nga fa fatu nunga le tua na fa mai o la ke ai Paulo la o nge ai esa ke me ke ai e te oti kusala o ina fa alia mai ai le moral responsibility o tangata to na I lo le me sa fine me sa I lo me se ku me se o me sa o le I awole ai al me se o le ai alo al forum mai o fa ronka ia il tangata o si me nga ile Agasala o ina ke whailoa mai ai o le mako e ika o le atua le Agasala por karana kuspa ia God hates sin tusa ma le valu Romans 1 chapter 18 ma kala ale tuspa ia wa whaalia mai fo ile toa sa o le atua mai le langi ile a mio whaalia mata ma le a mio le anga o malava atangata o e ta ofi ile upumoni ma le a mio le tonu
So sin demonstrate God's hatred of sin. O I tātou te iloa ai, e le tolerate, e le atua le agasala. Pei o i stam tāpu o umaku, o le tau e le agasala, o le oti. E le sao se agasala i le amia tonu o le atua. O I la kakova ai, whameka aku spaia, God e ita le atua i le agasala. Ia mararoma e 5 whai upo e iwa. Whameka aku spaia o le nei, o tau amia tonu ina nei i tātou i lona totu. E le whaola ina ea i tātou e ia ai le toa sā i sea. Kusa o le atua, he punish sin. Why? Because he hates sin. Why? Leanga o le atua e ami o tonu. Mea ngai e te tau wai una le o se mata upe tauanga wha iwi e le maka o Kirsiano. Le tauna wha atua nai pe le anu ai. Pe lava o le tā mata upe le vason te anei a wha apea o le tusipa ia atua o lai so o I wha maunga ma whautuanga, ma whaatonunga, ma whaasalanga, o le ngei meo le agasala. E le taula, e le sumta upula tauna whaatauanga valei, Kirsiano I asoni. Nei pas. Ia, o le vaenga longa tolu ngā, o le agasala na te whaailoa mai, le matua pule awa o le atua. Pe on ta ua e laufsili ngei, I le sovereignty o le atua. I le yopu mua sifuruma le lua. Fe mai le karatus pa I ona fetalai atu lea o Yehova ia Satani whaauta ua I lo 5 na mea uma. Tau o ia lava awa aua te whao iai lo 5. Tau o ia lava aua te whao iai lo 5 o nā luese leo Satani I luma o Yehova. O memo mua tātou te wā aia I le pulea o le tua e o ia Sakangi e pule le atua o le whaatanga ma le whaasa le atua mai e mwhainga ngai kango I mea uma a o kango runga ola so allow kango I mea uma a le allow le tango I le ola man kene se lima Satani le whai Satani longo winga le pule awao pule awao ngā le atua atua no winga a e whika ula I ai mi le ola le tautu te ola le ki o le talafu ngal whai mai e le se whaso songa e lunga tu le tātou mawhai. Tō so se whaososonga lava o lo mawhai e tātou ona te mamalo ina. Whai mai wala kala Ioane I tu episode mai. Wa leo tutonu e tātou e sili atu lo le laulangi. E o lava I leo laulangi e whaalongo mga wai I le pule awa o lava lea a le atua. Peila o kenesena 5 I le mea lava lea basta o le pule awa o le atua. Whai mai, a o tau na whai tonga fiti o tau ia leanga ia, a o le atua na whinangalo o ia hei ui le lei, ina ia o ina whaola ina o le nuu to tele, pe ona tau nuu ai I ona pōnei. Kala lea Iosefa, le whai o ngauso, I le mea nganga leanga ia Iosefa ma, kau whasioki ma whaatau watu, o whamekala a Iosefa ia au kou o se mea leanga mea kou whaia a o le atua na whinangalo ia I ulelelei. What that tells us o le sovereignty lea le kua le pule a wao lea a le atua a whapea whawhengo fio se kala fōringa mai e o lava I le leanga e o lava I le agasala o lo iai kongo le li o lea o le whaatanga ma le whaasa le atua le sovereignty lea a le atua langa kufesa o le agasala me la ulia ngafai wanga leanga ngai uanga fufu e fasioki so they sold their brother ia mal pepelo ngafai la koinga ia ave mai kala a Iosefa e ala le musmusunga le ang pa me a o le atua na finangalo ia hi u le na finangalo le atua ia hi u le ina ia o ina faola ina o le nu o to tele si o mea e va ai e tātou e le o kau o tātou va ai a le sovereignty le o le kua ma le omniscient le le tua le fai mai o e sila fia le tua mea ma le pule o le tua o le agasala la nga ke demonstrating le ultimate sovereignty o le tua
Ia pe fu la le Roma valulu val. Ia. Apasta le ka fai ka mai o tatou lo fo ia nga lu e fata si me uma le lei ele lei ia ila to e ua lo fatu le tua o e ua vala wina i lona fina ngalo fa mai o mea uma o mea ngalo lu e fata si mea uma o mea le lei ma mea le anga ma fa mo ele lei el tangata o le tu so e fai si makila kila male ali ale I o le tu anga tua I el tato tu o fa tu o se mata o pot sta una to la unga ma to awa o to pito le le mata pul nei lang sal anga fa pe o la so or kuspa ia ele kaulanga fa anga ngalo e tato o le sala fu e fa ali tino ina maile le alofa le tu e tato Romans 5:8 so the scene demonstrate God's infinite love mo itato ngale Romans 5:8 mai a ua faali tino mai le atua lona lava alofa ia te itato ina ua maliu keriso masui o itato a o tato wanga salapea o kako anga sala ngala nga maliu Yesu ele maliu Yesu onga o tato le leiteli ngala nga maliu Yesu Wanga sala ka. Unga wanga sala tato fe mai a o tato wanga salapea while we still sin God Christ died for us o lang sala la wala fi on tato ilua le te le na wa le alofa muti vale o le atu it demonstrates God's infinite mercy ia tato no kango e fai tau lamentation chapter 3 verse 22 mai o le alofa Jehova ua le fa umatia ai tato ona ua le mavai o lona alofa muti vale vai le alofa muti vale le atu me nga ala ona tatau ona la unga tu la fono o le melenge la unga o le alofa o le alofa ele fa pele anga o le alofa le amiotun fa ko ai loa la veltangata lotu le te le o le alofa o le tu inga ua malama ile pao o le tu la fono ma le maku ia o le Agasala o le mfai e inga I loa le meka o le Agasala pa le loa tu la fono so people need to know the law so they can know how evil sin is le haranga I loa oe e le anga nga oi unga ua mua e loa o nga oi e sar nga oi that's the law nga oi loa ia oe that's the sin ai loa e nga le pa ia ma le tonu o le tua whaka e malama lola ia le ke leo o le grace o le tua ke loa Agasala tātou ia marka kuspa ia o le arka wilang sala o le oti nongo inga la o ke lenga o le maku ianga o kakusol kula fongo o longa kauinga e haola o ngai loa le tangata lotu le tula fono mai loa le tangata lotu le Agasala ngai loa le tangata loku le matu ia o le tatou Agasala ma e loa le te le o le ami o tonu ma le pa ia o le atua ngai malama lola ia le ke le o le alofa o le atua ma vapea nga le sa o kako le alofa tu no ma le alofa muti vale le atua you don't really appreciate that ele matua nganga faafetai ma appreciate e oe le alofa ma le alofa tu no ma le alofa muti vale le atua le mam lama le malama tu la fono ma ele malama o le Agasala ele malama o le Agasala pe ale loa o le strict tu la fono le atua le matu ia o le tu la fono le atua donc in order to be appreciative of the grace and mercy of God you need to understand the law melanga ele se meleanga le la unga kula fongo ele se meleanga le la unga le Agasala inga ia mafai ona malama marola fa fitai tangata Christian ma imam na mai forka kale loftu no ioi malama lola ile le loftu na unga loftu no e un ke ufa ke ola wa no fa me ya nga meu be fe fo ai mai ma ka kiran sa ka kiran sa ka nga ole se ko ta fo i de mele la makanga o se fa ko ngunga de mene me i de makanga ki se le
lua suongo le ka ua whape e te ai umai. O se whakongunga po se. Yes. O whakongunga, directive command, na whi mai, ua whetala I atu I o vale atu o le tangata o lo whape atu, mai lo lai, o la au o le whatuanga e te ai ai. Sa lo la I o whaipsufi mai, au le la au e loa ai le lei maleanga, au ai te ai ai. E leila se free in me lea. There's no free will here. E se mea, o le whakongunga le me lea, mai ka kongo le me lea. Kusa o le mawhawhawai mai, mai o lau whai mai, pule a o la au ke ai. Even that, there's no free will in that. Mai pule a o e la au e ke ai ai. Ia awa kile ma kilo le se free will whai mai. A o le la au e loa ele leima leanga. So where is the free will? O la sa o le whakongu. O mea ia. It is a free will for my file me lea I will fail me lea. That's not a free will. E for my file me lea. That's not a free will. Ya free will la my file me lea lo en ke lo ai. E me le ka fai. Mas me ai le fai lo ngo danga me. Wa surkula. Surkula. Angor whakona me file me lea. Ai umala au au ai le fai ala. Io surkula fo. Ka ko eu for le kula fo. Yes. Ma era oficina pastor pe on fa. Ele o se mata upo inka le sika ka su le mata ele o se mata upo faingo fie fo a pe on ver it's not a ele o se mata upo fa e vi el maka ke shan o ka upo konga va ai le ai o mata e lua ma va ai au le langa la so o kuspa ngal fa chapter so kuspa ele misi il kamale kudingon mengi o le ami kongu wa ai fai o e ami kongu Nalo, la e foldinga mai la o se mka upu onga ke le la ma le tau o tele le mata upu nei o le Agasala ia o onga tu spai. Ia o la so ko fa popo i ko langa le i tau o tele o mata upu le Agasala. Onga le ia o onga tu spai. Pera ma o fa ko pasta e loa le o le sime e loa le tāua te ro mta pule I le kuspa I o ka koloa kusere anga pa I e le I fa mama fa fua le kele o le tāunga o le mele le frequency le fa ku ali fa fia pela le mele o le lo fatu no le ka kalango ai fa o laina nga le fatu nga le kolu ia upula fa li liu mai le nganga kuspa ia nga ele ka fa palangi le o le grace po le loftu no ale upuang sala luas fulu upu le si kolu len kava ai last week pe la upunga o le fa palangi ka ko le overstepping po le transgression ia o le paralysis le fa e ling puso o le si upunga la fa liu ele Agasala o le hamasia po le you missed the mark o ele o le metstaunga iai ia o le si upunga ia o sol tu la fono po le lawlessness anomia ia markelo isi o kolunga is just three Greek words but in the Old Testament ile epelu le angongo ayu kusala e fa luas fulu upo ese la fa liu mai ai au le currents la le frequency la ye so much ta kupu fa fia se lau onga dia o nga tatu telo ele o se ka upu ia okay la pasta ai fa fair na le kulanga le I mata upu vale fa ta upu sisinia au e ye ko nga me vo ka ua o le wa yang sala original sin e fo ile me ka o le sala tu mai de ka ngi ka ko la foi o le impeached sin ia o la se fa populaina ia ko nga sala e tu sai male moli mau o kuspai well e lua ia meta o le original sin male imputed sin o original sin talangoa nga ile Agasala nga atamu but this really close related ele lua le original sin le Agasala nga akamu I think na festala ta uele person te nei and when we talk about imputed sin
e foi mankua e ai foi o ngatu spa ia le theology le ia tato ka ole imputed righteousness ole amio tonu tu ina mai mo tato o fasa mole le fasa mo ta ole imputed sin ole anga sala tu mai ia a kangolo la anga sala tu mai ole anga sala na le a mai tato mai a kam e kusa male roma lima fa pus full lua ia a ka ole imputed sin ia we're talking about le anga sala a tamu ua fai matatu. E la ngisi. Ngisi fo ika ko ngunga e winga i le anga sala le atu mai. Le atu mai imputed sin. E fo ringa mai ese ma isi tari tonunga. La se fafuanga o le tuanga le E o tātou tāo filea. E kusa e kaula uma ia le manatu tātou ia o ngatu spa ia mtaapuna lima faupusfulua o le tusi a Roma. O ngaro ia le tali e lau fasili lea. A pe ta e yeisi tali tonunga ese whatstau lea o unga lea o le angasala tu mai po le imputed sin. Mo i lato msalo e sivaenga e tau waila ko stari mea ia, especially la val tala fasol pitole. O le kersiano man famta apsisili. E le viunga ka o le Pelagian view. Samuel Kamaluanga Pelagius, he's a British monk, AD like 409. El tatununga le whapea mai. O le angasala ia atamu. Nga o ia la ve angasala. Kusa o le manatu lea le Pelagian view lea. O le angasala akamu. Ang salanga ia nga akamu o fasalanga fe olanga sala e alu he anga ia ele la vea ia tato o le Pelagian view la nga le nga fa alonga fe stasio so lunga o le Facebook o fa na o nga le mele fe mai ele se me ang sala fu ka ko le ang sala akam le ang sala ia akam le ang sala akam ale point nga mai fe mai o le me nga ia lai ona o ngā alun pepe pe a whangau le lang. Ese ang whapea la ang sala pepe le whangau i le ang sala akam. Se mangu e alun pepe se ori. Well, that's another whole discussion, a whole issue. E talanoa i a le Pelagian view a ia o le ang sala akamu wana o ia lava e ang sala e guilty ai. Lo inga o le consequence o lang ang sala ngau nga ia nga e alu iai. Fōringa mai la mena le pi e la le mau le la e ko nga mena ele tatonga ko ile mau nga ile tau filea ona ele ainga male Roma ele mas male lua le uma ona o faita wina le so o manatu la me ele se me o a fia e fuatanga to la lang ile ang sala akam pauang sala e ang sala e tanga to la lang wala to lavang sala your personal sins. So this imputed sin il tartonunga le il view le ele a fie ka lang. In other words, we don't impute Adam's sin. Paul ang sala ka ko it's our own personal sin. Longo inga ele ka kongo le ka ele manatu le ile original sin become our sin. So olang sala le ang akamwa ang ale lua ia view o kang pick up my but there's couple more pelo o le Armenian view Armenian view e ka kele io tato uso Pentecosto ia mo tato uso Catholico some people they just don't know this is the view they have. It's called Armenian view. He was a professor in Holland somewhere 1560. Kama loa lea o Armenius. Ngā langa ka ule le theology lea o le Armenian view. O le view la a lea li lea o le angsala akam. E a fia inga o akam, but physically and intellectually. E lea a fia ai le spirit. Kusa pau ngau le me e a fia I ya tātou tangata. But Adam's sin and guilt was not imputed to us. O le fasalanga o le guilt o le fasalanga o le angsala akamu ele impute a kako a lua ia a kamu ia. Paunga o ngā afianga o le oki i le tino ma le mawhauwhau. Pe
e fōlinga mai le la ve ai tātou, a oki kākou, ia kākou lava agasala, tātou agasala, kākou kele oki fuai, ia agasala, a kamu agasala ia, a kamu, o anga ia agasala, mea ngai ka ua le viu le isi kemi o le semi-pelachin, kusa e afa pelachin, e afa le viu le nga umang whamakala koe. Ia, so, if koe kiki lava mea umai whawhia ngai man kako view. When I say kako view, I'm not saying GRCC. I'm talking about le kala kuspa ia, le kar kongo e kako. Le focus makaula ngai le roma ngai lima sfurulua. Le whetau na whapea o le nei, whapei o nao o mai o le angasala le lalolangi, i le tangata e to atasi, o le oti fo i ona o le angasala, o nao o mai e lea o le oti i tangata umalava, a wa o angasala umalava. Ia, o sila kemi, professor kaka, sometimes you wonder, whawhenga le kaulwa aia Appalachians, ma Armenians, i le roma le lima sfurulua. Pen kau e fo i ha, whawhea le lato malamalama, whawhenga whalili. O le lima sfurulua le, mai ua ulu fale mai le agasala le lalolangi e ala le tangata e toʻatasi. Through one man, that is Adam. Through one man's sin, enter into the world. Kasi ka ngauso mai le lalolangi le agasala, o ngauso mai le agasala i le lalolangi. I whaupua ngā vangalo lufa mai, and death enter the world through sin. Mai ai ulu fale mai le oti i le lalolangi e ala i le agasala. Whapela kasi ka ua agasala o mai le lalolangi. Afa mai la ia agasala loa ho o mai lo le oki lalolangi. Mai whakala i le loma mai o le kau e le agasala o le oti. A whapela ua agasala tangata uma. I le agasala ka kokasi. O inga e oki whakaka uma i le agasala. Wa le agasala ka uma. Mea la ngā e whike ngā ilo ma viewinga le ngatawa ai ana nei. Never mai o akamu yang salah yang salah kau. But that's not what the Bible says. Kalanga ia o ngai ar kuspa i le lima sfulua lo ma le mai vola ia le o mai le oki ka umalava. Ai sea wa wang sala ka uma. Kalanga kuspa mai a wa uang sala umalava. Le Roma le lima sfulua. Wa mai o le nei fa pe ona o mai o le sala le lolangi ile tangata to tas. Mai la io Paulo o le oti foi ona o le agasala ona o mai ai lea o le oti i tangata umalava tangata umalava la po apa e makua la kiki faulainga le faulainga o mai le oki kanga umalava ai sea langa wang sala kanga so e leila se me pe nga fanga o mai e o la pa ia lo langa akoa e fa e ka ua oe o tangata sala ai sea because we imputed lang kili pa umas pa ka nga e fanga yeah fera sa wel so e au fu unga matala ia pe o me fa ngolango mai ko nga me funga when someone preach when someone pray you straight away e loa em ka sili e ke me ka kala ya o to nga o ngala nei yo mta upu nei wa a fika koe pasta ile mele o le taunu ungala le o le impute pole ang sala ku mai le i kusema kala kuspa ia wo ki ka ko ile tino e o ku ese nga ile nganga me le tino a oki o forkingo a le nganga oke fola ia le tato ile tino kusa lava male roma le limos fulua mai o le oti foi ona o le agasala oki rola ia le ele va pese me ka o agasala ai le oki ka wanga oki el tino le la oki ka ko kingo ile nganga le wala in sa Yesu fa aula ka ko ile nganga menga e lua fa nga a kasila la woki pa va pe o sa Yesu a pe la Yesu lo la kasila fa nga ki a lua woki a vore oki kingo le ko oki male so lua fa nga kasi le oki kasi fa nga lua oki ka ko la Christian fa lua ka fa nga menga kasi ka ko oki ngal tino le a le oki ka ko
I le anganga. O ngalanga o ki Yesu on our behalf. Ia, ai whalela e tūlangaranga o le ei tātou. So I want to read le e pelunga e iwa lusful fitu. Pe ona tō fia fo i mō tangata ia tasi lo lātou oti ai mulmuli ane o le whamasinonga. O la leunga kalanga, woti ami woki matangata. Asia, langa wanga sala matangata. Langa sala matangata. Ia, o le tala whanua noa langa. Wanga sala umakanga. Ma wanga sala umtangata o le mea lea. E oti umafo i tangata. That's a sad news. Really sad news. Yeah, according to the imputations, I tala tu ma whakai ka inga. Ia skara fia wongo, le Yesu i me, o le pule ao masina fia uma me ese vahanga i. Awela ngā kara whaango ngoa le, kusa e man meo kaka ngoa i so far, wa imputi a i tātou le anga sala a tam, le lima les fululua. However, even if a person were to claim that such a concept, kusa pe whapea e le anga sala kako ia a kamu, au kako ang sala kako ia, lono winga, o le oti a tātou, Kangu unga kama. So, ia onga kuspa ia ka o imputations, pero mea ka ki loi, imputations of sin. There are also imputations of righteousness. Le imputation law of sin, leo imputa ka kulang sala akam. And there's another imputation, good news. So la nga pe onga FA mai kaunga is good news. So this is the good news. The imputation of our sin ia Yesu o tu ina tu lo ka kuang sala e fai mang sala a Yesu. Fakai ka ingala pe o Isaia 5:3. Basta fai upo e 5 mele on mai a ua manua o ia ona o ata to soli tu la fon. Ma fa la so kula fon ka ko mangu ai fo Yesu. So that's an imputation of our sin to Christ. From melai o momo o ia ona o ata to wa mi o leanga. Vai. O mangu ai Yesu ele osanga ang sala ka ko. Momo Yesu o ka ko mi o leanga ele sa mi o leanga ai. From melai o lea o inga e file muai tātou sa i ona lunga lea o na whaalavala fo i o malolo ai tātou o i tātou uma ua se i tātou e peio mā moe ua taitasi ma whaasanga i lona lavala. Notice this, a ua whaao o ia te ia e Yehova lea mio leanga o i tātou uma. See? A mio leanga ka ua a kango e leo se loku, e leo se whewhe au o Yehova, o lea tua, o lea li mai ua ave e ia ka koa mio leanga ia Yesu. So that's an imputation of our sin to Christ. Man sin to Christ. Man sin to Christ. Mea ngā wala inga ngau ki Yesu wa inata ka kua kau ngau ese wa nga sala ka ko lua mea le mo ka ko impute ka ko lang sala akam ko ma ka ko wa yang sala. Pero tala funga le fa ia we sin. We do sin because we are sinners. We're not sinners because we do sin. That's why we are sin. Why? Because we are sinners. We were born sin. Kusai markala ka vika. Fa nau mai malang sala. Sau foi I fa makala a Paulo o impute ka kulang sa wang sala ka ko kasi melo wang sala ka So menga halang ka kwang sala. When we lie, that's natural with us. Pe ka fa fo winga ka ko. That's what I'm saying. 1 Peter 2:24, Pastor Femai, Olena aveina e ia lava tatu ang sala. This is really strong. Ilinga kusekuspa ia mai. I don't feel strong. O ngai ile lava mai. Olena aveina e ia lava tatu ang deliberate. Ole alofa Yesu na fai ele fa pe fengo fi ti nga ma fenga ta ma le fea. Ave mai aveina e ia lava tatu ang sala. That it's gonna be in middle voice in Greek. Like he do it. He do it voluntarily because out of that love mo tato. Mai olena aveina e lava tato ang sala ilona lava tino ilunga ilela au ina ia te a o tō mga sala.
Fai Yesu mea inga awangi ka koe ang sala. Ave e ia i tātou whasalanga. Ona whaalavalava ua malolo ai i tātou. So, o tūlanga ranga iai, that's a good news. And then another imputation, Pastor, and that is, can you guess lea? This imputation lea. Tauna ile ambio tonu i me. That's an imputation of righteousness. Mea o imputation le kupu i wa ave Yesu ka kwangsala, mai Yesu matatou lana amio tonu. That's why your favorite subject, justification, comes in. Me langa lea len kupu le ta'u amio tonu wina. Wa ave tatou amio leanga, mai le amio tonu. For instance, John 1:29. I feel me kala kuspa eva pe ole tae au o va ai tu Ioane kimvunga le awa o yonga su. Ya Yesu o maliu mai a te ia. Ona fai ane le whaahuta le tama i mamoe le tua. E alka mamoe tama i mamoe le tua. Na te ave ese ina, ave ese le Agasala ale lalulangi. Na te ave ese Agasala lalulangi. That's an imputation of sin. He took our sins. And 2 Corinthians 5:19 fa mai o le nei sa ia ke riso le tua. Fa on vai mai ua fa le leia e ia le lalulangi a te ia. Ua le ta ua la to Agasala ia te ilato ka kounga ua ia tu ina mai fo ia te imato le upu o le lenga. Mai sa ia ke riso le tua ua fa le leia e ia lalulangi ia te ia. That's a very strong. 2 Corinthians 5:21. Wa o ia na le iloa le Agasala. Na faia o ia e le tua. Faia o ia le tua ma Agasala. O le suio i tātou, ina ia avea i tātou, ma amio tonu o le atua ia te ia. O le amio kongo Yesu, o fai ma tātou amio tonu. No inga, me ngare whatua ia au. Ava ai le atua ia tātou. Eva ai le amio tonu ke risu. Pe o le mele whaika ko le masena talanoa i oe le justification. Mankua o le mele whai o justify. O le whasa, I like le whasa moa. O taua amio tonu wina. The word is taua amio tonu wina. It's not wha amio tonu wina. Otherwise, ele ko isang sala ka kolanga. We are justified means we are sinners, but we are justified in the eyes of the court. Il fam sinonga o tatou amio tonu. O kako amio ko? No. O tatou amio tonu ina. O le tau. Ese le tatou amio tonu ina. Ese le faa amio tonu ina. We are tatou amio tonu ina. Not faa amio tonu ina. We are not made righteous. We are justified. We are considered righteous. Not made righteous. If a whenga di alinga I mea. That's why there is forgiveness. Why? Because there was sin. That's why there is justification. Why? Because there was sin. So ila ngalang kupu le removal of sin le ma justify le onga o tātou ang sala. Le imputation la is an imputation of our sin to Christ, an imputation of Christ's righteousness to us. So Christ not only removes the sin and guilt, but he also imputes his righteousness. Ia tātou tangata ang sala lea ua talton. 2 Corinthians 5:21. Ngā kalangoa ile mea ngā ia male roma e whawhai upu e lima. Whamai hao le ua le ngā lue. Le whai le ka mata upu ile whaolatanga ile whatuatua. Le ala e ali ali whamai hao le ua le ngā lue. Ai whatuatua. I le na tita ua amio tunu. Ina le ua whaale matau. Ua ta ua lona whatuatua o le amio tunu. Kuula in terms of soteriological. Nango inga, fōlinga mai. E whaola ina oe I lo whatuatua. Kusa pikirenga nui. And that's an imputation of righteousness. Le amio tunu. O le atua e amio tonu ngā kere kariase ang sala. O akula e o ka kōka kang sala. We go through Jesus. So when Jesus see us, when God the Father see us, he sees Christ's righteousness. Le winga ngā kala o impute. A le meren kupu e Yesu,
God sees our sin on the cross. That's why he died. Ongo kako ang sala. Ang whapela ele kupse meanga. Okay, ya. Paulunga le okay. We all go to hell. Ol kako, ole ami o kongunga le tua. Benga le fei mai e iskaka. Mai ele fea le mea le ole o silangi. Ai o se o ya fe me wo fa au le tua. Well, o fea la ye. Kaka ye la o lang. The recipients of grace and mercy. That's a fair judge. So we are so blessed to be saved. Otherwise, the fair judge, that's judgment. That's justice. But well, what's le fair? The fair is the fairness. But God, in His mercy, in His grace, He chose some. God loves some and hates some. That's the truth. Many Christians don't know. For me, ole tua alofa. Ya tua alofa me kua. I love who? Jacob, and I hate Esau. Remember life. I love those who I choose to love, and I hate those who I choose to hate. So that shows the righteousness of God. So ole fair la. But God choose some like us, Christians, to so ole imputation le tupui ole o fitfili le tua e mai mata to le ami to no kirisu ta wa mi to le tua le yes on benga mai Yesu ai Yesu matsap le wingalanga kala le ka upasta ele mafenga I loa o le te leo le alofa le tua pe ele lo le maku ia o la wangsala ele lo o le matu ia o la wangsala pe ele lo le seriousness ma le strictness o le tula fono le tua. God never compromises law. Me so I didn't come to abolish but to fulfill. So ele se mata upu e ka fao isi. Ele se ka upu le lang sana ka ua kele o ngai ka ua a ko le kuspa I o ngai ka ngo ile sana ya lunga sau lang sana ka ngai malo ku ngo yes ya lunga ka upuangi o le ma ro pasta e fo ile ngi ya fili faso ya pese si me ko fia karkala fo se mana tule o si me dia le paso ke manga o ke lo ta ina ngai ka u tu sa mal fasino mai le tu wa mka upu e punga mai skoenga fsili ngai fa fela le pepe sala pepe pe I pele ai la kali fsili nga pe sala pepe mo le fsili e alula pepe langi pe fa mai lo kilo so those are the questions. So if times allow and if God's will we need to look at that next week. Mana ko nga fesidia we ka fa no so ya fa fela ka karen kalia lo Yesu okilo me nga kalia ya gamina ko fa pasta ma ya fo ai ko lo mako fa ka kuspa ia la maka mai siringa lo sili ya tina va pe fa lo I pota ma ya pule lo fale ta ia lo tato wola ia malo to so I fu eleva so ia tato va ia pe alu se pepe fangau mai I le lang whatever me raulia fangau me malang sala ai sang sala lang so God's will we look at that next week ia malo faso malo lo sa no sunga ia malo fo fa ta ia tu lo sunga ne fiafi ia ngale pele tu mo fa manuia le ia lo sunga fo ia wale nga dua ino nga wenga ma me se fo ile fa mai no na fiongola ia fa manuia pele tua Mele li Talanoa le Uso pasta. Ia mau te taritonu le nei fiafi o le fa inga tatu por kalame. Ia tu fa manatu atu pe ma fa manatu atu pe lo like, comment, ma subscribe. E fa ingo fi ai ka ko ka ngo fo da fo a wale fesini le nga va ku nei al sunga renga. E pe ma di do pe fo nga le pe ya le lang pe.
ka ko whenua e le verse 4 a le nea fiafi ia whaamanuia le atua i lo loto le nea fiafi tu se ma le nei pot kalami soifua ia